Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, sininna tomato malabbiku sulasura malabbiku ia angkir ya masewi ripang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Penglihatan masih sehat? Alhamdulillah. Pendengaran masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rilalanna iye wattue ipatarrui paima pengajiatta tomutamana ripassalanna rokon-rokonna jenne ye biasa pangajalla bae mapamula wae ye wedding ipake mape paccing pekuni ko digaga wae aga ipogau pekuni ko makukue totamana ripassalanna jenne wudu ya. Tentu pada marisangan riseseta ye betapa banyak faidah kemuliaan risesena jenne. Angkanan kasewatu sahabai makutane rinabita. Ya Rasulullah, yer umma tamatu liwa eganna. Yeko watu tamotu wadi jaji magampamu tarupa. Magampamu tatanrangi. Wadi jaji biasa kisiruntu pekoni ro umma taro monre oko agasane akakaryase jamaana Masjid Darus Sudur de nang kanitaki 50 tahun ratusan tahun berapa abad bahkan berapa abad de nang kata siruntu pekoni bateta tanrangi matu ye umma tamati agana Nabi sallallahu alaihi wasallam magampang aga gampang ini angka tandra-tandranna peko cerata tanda-tandrangi maka da iro matu ummaku kusrimun rinna pong Allah Ta'ala rega angkana si pulung sininna rupa tawe ummakna Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ciri-ciri tanda-tanda istimewa. Aga tanda-tanda umana Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tajang risesena. Kege matu mon romana ngero tajange. Si iya naritu tajange sininna landro ale iyang ke biasa na kenna wejenne itu matu macaya ari asrumon rino pengallahu subhanahu wa ta'ala dan kana magampang ina tanrang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh kemana nih rumahku materang. Cahaya apa? Cahaya na jinne niga to mapakwaro risese na tau angke de na mangingi mak jinne de na mangingi mapipacing de na mangingi ya pipacing makanan katu biasa angan katu biasa patarona to matata jinne taluka sempajang tepat tuh ya. Ya, kebiasa makor yang kelinga. Biasa yang kelinga. Sampajat tepat tu jenne telukah. Maka disi mapak guru salah si riasi sasungku celair. Mapak tareka sih. Tania tareka iye. Tapi ini memang ya kobat makanya bate tepahangi, makanya bate tajukangi. Ya, ini kok salah bate tepahangi. Saya dia itu salah paham. Magai
sempajat tepat tu. Agak sempajat tepat tu. Dia kenapa tu mas sempajang? Ngero sempajat tepat tu. Ngero. Mage sempajat tepat tu. Dia kenapa tu mas sempajang? Ya, ini kan sempat tu. Ya. Ya komela irun-irun sempajangnya mapamula sempajat perlu letu sempajat sunnae wadene ya sempajat tepat. Selesai sempajat wani jolo sempajat tahajud. Tama subuh sempajat subuh. Labe subuh berapa jam tami sempajat duhai. Mapiso cinampa sempajat duhai tami sempajat loroe. Pura si sempajat loroe sami sempajat asarai. Mapiso cinampa sempajat asarai palawangan mengeribi sama si sempajat mengeribi. Palawangan mengeribi tama si isai. Angka si matu sempajat. Tahu ya harus sempajat tepat tuh. Tapi kau kata maka ada bodoh atau mas sempaja yang penting makan jai peringarangi tanya sempajat tepat itu sempajat tahu kutu. Nah ini harus jalan ya kata makora akan lebih nasi kas sempajat peringarami jadi pakan jaki peringarangi. Angkap tu ngapu dalilin akada as-salatu li zikri as-sempajat peringarangi. Ya. Tapi dena pahangil nah maksudnya dena apa tuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam kirnurun sejarahna gangkana buru-buru aja Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di Aisyah ya Rasulullah magi ji mupasala dali mu masempajang dan buru-buru na jitu aja ta adegah na jamingi Nabi sallallahu alaihi adegah na jamingi pung Allah taala tauli surgana adegah najaming ipong Allah subhanahu wa ta'ala idi na tau de gaga dosa ta adega hanalantik ipong Allah subhanahu wa ta'ala idi na tau ripojin na pong Allah ta'ala habibullah tau ripojin na pong Allah subhanahu wa ta'ala aga na po bali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aga na po bali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka dia Nabi sallallahu alaihi betul Aisyah tongang itu tasengi Aisyah Neki maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apala an akuna abadan syakura adik gahaya mencaji ata maraja syukur lauri pengallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ina rumatur jinni ero mencaji tajang tanda-tanda rimakna Nabi sallallahu alaihi wasallam gangka na malumu na tandrangi Nabi makadowi umaku ya umaku. Ya. Makanya betapa banyak kemuliaan ripasalan na jinne seddi kautamaan na jinne baraka na jinne sinin na irwatakale na kanewe jinne mancaji tajang imatu resurimondri na pengallahu subhanahu wa ta'ala mancaji lampu macaya resurimondri na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 ya nomor 2 sininna yeromatu landru alena kanewe jenne ipapasangan imatu perhiasan okor ya sirmondrina pengalatala ipakanangan ngi foto itu biasa di koma foto beruncung ngi letup mikoe ya kan foto beruncung tapi ko sirmondri matu tendro narapi roe ewe jenne kok ke matu ipakanangan perhiasan letup kohe patona matu biasa kimita pilingin dia biasa riolo ya kan ya biasa mau tukun bicu mak danti aja nanti mak danti ulawang aja dia kan menapa kesing menre mak kotor matu ini ipakenangin di perhiasan batas dari wudu ustaz kok maku tu paling maku li diusi ngalaliwi adito taliwala ada si bateta overdosis ina batasannya nah ina batasan aja tuh si taliwala ada sih itu datang ipasangan ni risesena tongke jaga madece ngi jenne sinin nama tu nakanewe jenne ipasang perhiasan resurmundrina pung Allah taala. Yang ketiga ya dampengi widosana malolo idosana situru nero we jenne makanya kau purki mak jenne aja meluluke pasamere terima dene karena air yang jatuh dari wudu maka itulah ibarat dosa-dosa yang berguguran bagi orang yang senantiasa berwudu. Aja tosi matung katungkai, patah bulu-bulu sisa we kumakur capui na ba mi majin itu ai.
Mubasir itu si ki kumakoro. Mubasir ki taliwa tu si roh kada we milolak dak ni tama suruh kata we. Angka batasan-batasanna. Angka aturan-aturanna, angka terete-teretekna. Agero tabasasanna, agero teretekna, angka yasar rokon-rokonna. Kayasar rokong. Aga yasar rokong. Dena waddi dena ijamero. Ya ko rokon, dena waddi dena jama. Batal li jeneta nariko dena ijamero. Korokon. Angka tumatus, angka si sunnah-sunnahna. Ya. Angka sarak-sarakna. Ya, ini mele baca ripasalanna jenne. Paslun wa paraidul udu'i sittatun. Ngarangnya. Wa paraidul udu'i sittatun. Naya rokonna jenne. Naya rokonna jenne. Naya rokonna jenne. Sittatun. Aga sa sittatun annang rokon na jene annang sittah wahid itsnain salasa arba khamsa sittah sab'a samaniya tis'a asyara anna rokon na jene aga na nomor sedi niya inda ghaslil wajhi niat indal gasli wajhi. Ye ko angka tahu. Mak jenne na sangalena. Na de na mania. De na jenne mak bisa lealebi. Ya. Magi nia. Na sabak yero nia pasilengan nge abiasangan na rupa tawe. Si bawa pakkasiwian na rupa tawe. Yero nia pasilengan nge abiasangan na rupa tawe si bawa pakkasiwian na rupa tawe. Angka tahu abiasangan na mancaji wi pakkasiwian, angka tahu pakkasiwian na mancaji abiasangan. De na papole apalang magai pole okkoi niakna. Pole okkoi niakna. Contoh, ye ko angka tahu mandre bawami. Ibu, mandre bawami. Ya semandre bawang. Tania lasuna, tania bawang andre. Mandre bami. Maka itu kebiasaan, abiasangan nami. Tapi ko mania mandre tapi mania seri kuamang magala makkasiwiang. Magala mangaji. Magala masempajang. Magala naniakan seri kuamang mandre kanandre uniakan seri kuamang magala ka makkasiwiang. Maka andrena abiasanganna dia bisa mendatangkan pahala. Wadi papole apalang. Magai niat na pasisal. Tapi komandre bawa mi bismillahirrahmanirrahim. Ye minalolonga apalang nariko mak bismillah. Apalagi ko dito na bismillah. Selesai ini. Tapi ko mak bismillah na niya kang makasiwiri pong Allah Ta'ala. Maka insya Allah lolongin apalang. Contoh. Tama ki masigi melo masempajang mangaribi. Tudangi iya mi talolonga apalang nareko maringkalinga ki ceramah. Tapi ko matindro ki de talolonga apalang. Matindro ki apalagi ko mabicara kaya si mabicara toni idi. De dena pene dena. Tapi na ye ko tama ki masigi. Mapamula kita maki mania ki itikapo. Tanya apa? Itikaf. Ayah sa itikaf. Monro tuda ngoko masigi. Unia kang itikaf. Mapamula mangaribi. Latu isa. Unia kang itikaf. Mapamula mangaribi. Latu isa. Nakuero nange roniata makoro nange. Matama masampaya mangiribi latu isa macarame sa sampayase mangerro-ngerro kitinro temonri na sabana pakua kota tataki lolonga apalang aga nangi pasilengangi niata aja to sina mo tinro manang ni gato mir maring kalinga ka maka ko makutu pe to matinro to na ini adalah ibarat yang saya berikan tentang palesanganna nangi niae palesanganna niae palesanganna niae
Bu, Ibu, alhamdulillah. Makanya usahakan. Ya komelo ki monro mangaribi, monro latu isa, ini akan itikapa. Ini akan itikapa. Supaya tu data, tapi kodeta mania, ia minta lolongan nariko maring kalinga ki, mangaji ki, masik kiriki. Hadirin jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Majepu tungka amalae mesti ipasi bawewi niya. Makanya tu maka de tu matuatta pasanna tu matuatta anya niya ki rima decenge. Anya niya ki rima deceng. Wah tanna podo kasih mi gadaliku masum batok ka pada yanu. Maka insyaallah namode masumbang lolongetuni apalang. Kalau betul, tapi pas nalingi pengala taala dale na deta sumbang na kri mapo tu ngamiji pleye. Akhirnya tak kalupa ki meringar dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Macule-culewi agamana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Na uji ki pengallahu ta'ala na kadai miyala pemang dia pilih nanani. Miyala pemang akhirnya apa yang terjadi? Maka itu pasal natomatot lebih ramai de gaga na luru engka daripada pura engka na de gaga. Makanya pakanjaki peringerat dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ada? Nah, sempajang ya. Nah, itu mania. Dia apa aja? Dia panja mania majin. Ya, dia panja man. Tendra to mania. Resesene o jene, tendro ki mania. O koki bolata ga, koki gantorota ga, o koki galunge tendro ki mania. Isi kasina mania ki narik komelo ni isapuru rupai. Komelo isapuru nangi rupae okko niro ipatatap paniae maganda ni nariko maka deki uniakangi mak jenne ganda ni makanya niae de nakko timi monro niae okko mi ilalang atie niae de nakko timi monro niae okko ilalang atie ne kia peringaranna rupa tawe de na pada manang kecepatanna peringaranna tawe de na pada manang. Kecepatanna peringaranna tawe de na pada manang. Angka tahu na sapuruna rupanna si sambunna tinna tapa matok natinna. Angka tahu kasih le bantu pa. Dibantu. Maga tu motoro angka motoro pasak na maruna. Angka to motoro esok do pina marung. Angka to motoro katalu ni sok do de pa nami marung. Ama ko tu rupa tahu kasih. Aja empa pada manangnya. Man rasa itu kasih. Itu ini manyamang kay pasa minamaru de gaga no problem. Manyamang isapuru na rupai selesai na si sambu na magay makanja ay latihange. May na makanja latihange makanja manang isi kontak na kabalae. Makanja manang makanja si kontak na skiringi polio ko masine makanja inangi akie makanja ene. Magi na makanja nasabade na paje perisa de na paje cas de na paje yulangi ya kore-kore nangka. Tarang gari motor sali 20 ako motor na pamur rupi mang. Kadi musok do ni. Wan di bunga na makanja mo pi tapi makototi di ko deneng kay pakkolik-kolingi. Ay ang kakormato patu kabala na masusan ni pasisamu pe mang. Ende ne masusan pasin ma. Ay na tu nasa nangi nende tumatata tu sempajat tepat tu jenne teluka denang kena tetu mas sempajang jenne na denang kena luka aja sa denang kena dena luka denang kena batal ayah sa denang kena batal ye ko marusa si jenne na losi pakabarui marusa si jenne na losi pakabarui marusa si jenne na losi pakabarui manya mamuko kampo tebu deto na liwa cekke na maga biasa ko makka makukue makuke bulan 11 bulan 12 bulan 1 bulan 2 pada lo na nariko seigesa. Kalau biasa lo umrah, ya biasa lo umrah, eko bulan 12, bulan sidi, bulan 2, mak jenne ki sa tate 10 di 2 ason atau mak jenne pada mu pi sa magai, natame musim dingin. Ini,
Jadi roko mamulange nya kangi nya tenroi pake nya ikanjakna narik ko melo isapuru rupai. Pekuni ko denule makan atau pandritata angka lalang kehati-hatian. Aga ya selalu kehati-hatian. De namariga gayero hati ibantui. De namariga gayero hati ibantui. Aga na ibantui. Ibantui lillah, ibantui lapalang, ibantui niya. Makanya biasa. Angkana nangero bunga melo nanangi majenne ini akangi nawaitul udu'a li rabbil adasil asgari fardalillahi ta'ala. Depele malampel adai unia kangi majenne papole bisampaja perlu karena pengala ta'ala. Malampe si pele unia kangi majenne ganda nih. Eme kepele palamper makanya. Tapi usaha kang nang rigau angkanamu ubantu si bawa nang werekada aja mutakkalupa pasi sambung ya titta nasabat tania werekade mapanasa nekia atau kanna ati mapanasa. Makanya ilati aja kasih namuan itu aja nemu pedang kasih kong kanape kasih namile pak do ya aja na kasih ayam podako angkato majenne bana majenne maru kasadana nawaitul udu alirab aja mulak de kisenai nah aja kasih kenapa orang pengen ki de na pada mana kecepatanna atinna tasedi rupa tahu angka tahu nasapuru na rupana si sambun na atinna angka tahu mondro pisi kasih jolo patenang mage puru kasih poli bolana napat tudang mata deto nagaga tudangan na jenne menapin riajena angka nana yang mapak kaboro. Itu begitu agak senang angka ya kau di manyamang ya alhamdulillah nawaitu unia akan ngimajenne pas narapi nange sapur rupai unia akan ngimajenne papole sempaja perlu karena pengalataan ganda nih iya peko melampai ganda nih kau makan ini unia akan ngimajenne itu yang pertama paralunna jenne rokon-rokonna jenne iya naritu niya mania ki riga angkana melo ibisewi rupai. Yang kedua wagaslul wajahi wa huwa awwalul arkani zahira qala ta'ala pagasilu ujuhakum bisewi rupata. Pekecerana ne bisa rupai. Pekecerana bisa rupai. Malaki we. Ya. Malaki we napai sapuru. Sapuru. Pagane dulu mata. Yang pagane sidi. Ya. Ustaz, mapile nasi di lima ustaz se. Ya, limaku dia nak dapi si wali. Ya. Waktu ku mapa santri betalak deka. Deu beta malaga. Beta upuju makin ri ukojue. Angka po campa korsi depena seramero ma leba ki kor idi ma leba aku miawa putanangi idi ma leba aku ya secempai lalu akhirnya ro aju ya katani koro cepiro ajue pala besi awa pole yasi no yawa puk tak gapo capek ko pala besi masuk disuri munri akhirnya matulek kai munri yinange lari le kolo munri mapakwe aro pulau Nasrani lawi depa papitoto na pungalatan. Dene diset makan kebeneng de lo apa santri de wakoro de wat dijajir na lalangi na masiki pungalatan. Aginya de na letu. Ya itu. Jadi ko ini pasu yang kebiasa ye komelo na sapur rupana malawe. Malawe napa naputa dari kanan ke kiri. Dari kanan jadi batas-batas narupai ini batas-batas narupai jadi biasa makan ini sapur ya ikoya sapuro ilo melo kipa bentuk pali rupata ya ta sapur makoro terpakai bete na sapur ya
Ya, opal tu matu rupata opal. Ya. Tapi komelo ki palampi-lampi lo yawa sapur. Sulam mi matu cerita pakai malampi lo yawa mi matu. Ya. Jadi komi ini mana? Jadi ikon kata teribak jamu terupana ikut kapa ko moto teribak. Nah ini mak jamu ta ya rupane. Ya, bang. Jadi sapur. Ya harga 25 tak pakai. Itu. Ya, itu ya. Wa ghaslul wajhi. Isapuru irupae. Ya, tapa. Okotoni matu ya rokona ya. Napa rokona ya jame? Rokona ya. Yang kamatu sunnah-sunnahna. Yang kamatu rokona supaya dia tapahangi tata-tatakan kita cedek-cedek. Wa ghaslul wajhi. Ya. Ya. Tega sih. Ya, kupurin ni nange rupae sapuru. Punin sapuru rupae. Wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Sapuru ilimae letu siku. Sapuru limae letu siku. Ya, itu. Peko carana isapurui. Ya dene bisai. Ya sapurui. Ya. Sapurui. Aja paku bawa miku agasane. Oko kakerang ikan. Kerang. Napa mau jumpa milih lho. Purmati rasa. Mak bisa 5 mikon kata mak jene makwe. Ya sange mak jene mesti ero 5 tabukai. Ojo juta mesti ero sapuru. Sapuru. Ya. Mau ku sapuru. Ya. Ya sapuru. Ya, pada serena sopeko niko mapake ki aga sene, mapake pasero, ya kan? Beda ko pakai pasero si bawa kolang 2 kula. Ya ko kolang nange 2 kula, isane rowena ro 250 litere, dena marigaga ipatama bawa me kue kolange. Dena marigaga, patama bangi. Purasir matu aga sene, purasir receknya pakai. Dena marigaga. Tapi ko pasero tapake malaki we napa tasero nangero ko kolange napa tapake majene tapacuru 5 tekor pasero ya kan tapacuru to ipak guru ki supaya tapahang pacurui angaku memeni aja nama supaya saale pelik ko makwe aja maka de ustaz padahal makuro carana ko pasero tala tapacuri 5 toko pasiro napa tapake majene napa nalasi we tenang ini sudah air mustakmal dene na dipake tidak mencukupi 2 kula wadi mo pasiro ipake isa bo icede napa yala sirokan napa ipajinca ko apa kor modele na magai karena ini adalah air mustakmal yang tidak mencapai 2 kula nanur patarwadana imanta syafi. Peko ni ko panting ustaz. Mau panting. Dia pernah gana 2 kula. Angka panting kan. Malaki panting. Napero talabami ro 5 tapasuri. Pacurui. Ya kan. Angka mau pasti sana we. Oke. Ta menangi ko pantingnya. Maka air itu sudah mustakmal. Angka mau cocok. Saboy ro pantingnya cek dek. Napa pajincai. Pakai. Nah. Yen namuanang narik ko kolang. Kolan nang ukuranna 2 meter lampena, di meter sangkana, di 2 meter tandrena, maka diperkirakan airnya itu sudah mencapai 250 liter, maka de nama rigaga ipa curubam ni 5. Aja to si maka dulu lupa bani ko mako tu peli ustaz lupa bani lo ya ona pamin selesai. De to si nama koro. De to si. Nah ini ya. Wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini ibisewi 25
Purana bisa 25. Mesti agak sana. Mualat. Agak semualat. Mualat ini. Mualat. Ma rawa Jabir radhiyallahu anhu qala, yang diriwayatkan oleh Jabir yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala anhu kepadanya qala, maka Jabir, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uwite Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudirul ma'u alal mirfaqaini. Yudirul ma'u alal mirfaqaini. Na pacan cennewe eko kunna. Oke. Nah, itu ya. Pakai. Ya ro. Yudirul ma'u alal mai na pakai lene. Maka de Jabir wite Nabi sallallahu alaihi wasallam jenne irwatuna nasapur limana pacan cennewe yudirul ma. Dawar. Kanangi jolo napa kiri. Jadi kong kamu pa majin ni makoi pecah mapakai modelnya. Ai matindre biasa itu nama cari mak bicara sasamkan. Hari ke maparganda imundri. Ya, itu ya. Itu dia rumah walal. Wa mas'uba durasi. Ya. Yang keempat, pertama tadi niat, kedua ibisewi rupaya, ketiga ibisewi limaya, keempat ibisewi uluwe sebagian dari kepala, ibisewi sebagian dari kepala. Ya, nariko menurut patarwadana Imam Syafi'i, ye kong kato mak jenne mapakai modelnya. Nabi semi ase, ya kan? Cek demi yang penting kan saya kena lagi solokna asani jenekna. Asani jenekna. Tapi angkat to mak jenne si sambungi ya sunahkan si sambungi ro jenekna ro pakoye napa taru nal decilina. Ya kan? Nalai napa si sambu becilina. Ya, ke Roma jenne. Ya, itu ya. Nanti kita bahas. Ya, itu. Eko menurut patarwadana Imam Syafi'i, ya. Eko Imam Abu Hanifah, sapur mana? Tapi ko patarwadana Imam Syafi'i namona gesa. Eko kato majenne mapake modelena, pakko mi asan jenena. Asan jenena. Ya. Ya kong katau yang penting kena alu anak nagasa. Asa nih? Peko ni komo tak ustaz. Ai, kami te batasan atau batasan kepala itu. Betul gaga? Tadang pangi kakong kaya harus si panasanga ki. Harus si panasanga ki supaya letuki matu bola tak dia bingung. Gejero nasar ro. Gini nasar ro. Ya. Beda bingung si bawa mapikir. Ya ko mapikir nak do mapakur pale ya. Ya ko mapakoi kon kato majene mapakoi carane nakace de songkona napa napakoi asani jenena. Menurut patarwadana Imam Syafi'i. Magai wamsahu ba'du rasi. Aga dalilena wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum. Maka dero sapu sebagian rambut. Ya. Iko di patarwadana jadi Imam Syafi'i pakai ya pakor kan ini. Iko na Imam Abu Hanifah sapu mana pa? Purman. Itu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda'a wa masa binasiyatihi wa ala imamatihi wa ala khuffaini. Ya. Iro Nabi sallallahu alaihi wasallam majini
angkai mamana kasarubanna. Sehingga nan mi cede. Na pakwe cede deto na buka yanuna. Na gasanne na pinre mi cede sarubanna patolilina napa yang kana ulana itu majene ni. Makunre mapa kotor modele naro ya kon ka makunre na de na melo buka itali sapana majene na rapi ulunna nange agasanne na rapi nange ulunna na sapuru na buka nanu napa na nagisse ulunna asani jene na ko makunre tapi masalahnya ko merica mana tali sapata. Makanya ada tempat khusus untuk wanita, ada tempat khusus untuk perempuan. Ya, si bawah laki-laki. Ya kan? Nah, itu. Wamsahu bi ru'usikum. Ya, isapurui seisa ulue. Ya, rason. Batas kepala menurut yero natue alwa. Nah, ini mana nge? Mana nge? Mana? Kong keto majene narapi ni mele sapuru luna carana majene narapi nero mapakwe carana. Asa gabian jene na asa. Kalau menurut Patarwadana Imam Syafi'i asa jene na. Kenapa? Karena ini masih termasuk batas kepala. Ya kan? Tapi kong kato majene alindrona minanu maka batal di jenena. Magai de naganna rokonna tania ulunna nanu tapi agasanne cekonna mi. Cekonna. Atau ka alindrona mina sapuru. Alindrona mi. Nah tania mesti nakanne ulu cede engkalo anu makor. Itu risesena Patarwadana Imam Syafi'i. Wal khamis yang kelima. Nomor 5 ghaslur rijalaini ma'al ka'bain. Ghaslur rijalaini ma'al ka'bain. Isapurui dua aje letu mata kaki, letu kaci-kaci. Letu kaci-kaci. Makanya mesti ki hati-hati nariko mak jenneki terutama yero kaci-kacita ajak kamma na de negese we ne negese sapuru we agangka na de nasa sempajatta gara-gara de nasukku jenneta. Magi bateta mak jenne tasorobawa miro aje telo yolo mapakwe modele ne. Yolo na karangi napa mupute ketallu napa mutare ai mapakwe modele ne de nak jenne tapi mak bisa aja nih. De nak jenne tapi mak bisa aja nih. Makanya waktu kita biasa mak guru ko masere si bawa guru ta di situ tuh kemakwe sudah. Jadi peko carane yero ko to mai sapuru aja we dene sapuru ba makwe magasan bisa mesti ala mana ngi agasanne i Allah na agasanne i Allah na palawanganna jari-jarina jewe. Ye palawanganna jari-jarina. Makanya ye komelo ki makanja suku jeneta 5 ye ko aje atau mele anu ye ko aje atau melo ebisai ye nang 5 atau ta monriasei ye 5 abiota monriawai. Peko carana dipakai model ini. Dipakai ini. Pakai model ini napai sapuru menre. Ini kan? Pakai ye napai sapuru menre. Tapi ko marajingi ta seding, marajingi kang katuda-tudangan aja ne kan ta. Tuda-tudangan na ye. Paku di bawangi napa magasan ne. Pure rumah tu musapuru ye. Rumah musapuru. Kanjana sapuru lo yase. Aja musapuru hanya sapuru loyawe. Sapuru loyase. Ya. Itu ya. Pas sapuru ko makanja alamane ngere awar. Ai ko melo ki sapuru. Ya ko pele melo ki magasane aje atau ke alai kamoy. Kamu aje. Pacuru ya ko deto tamara jita sadi kamoy napa mo agasane mala napa penre. Pagane katalu.
Makotoro agasana, makotoro aje kiri mako tepat ketemu. Napa mo agasana malaya. Mala. Yero komeloki taratekna nange koero usahakangi nakanne manang ero. Tenro batasan na ajewe lattu oko kecil-kecil. Lattu ko kecil-kecil. Kecil-kecil. Makanya biasa yang kalinga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pura mas sempajang. Waktu na pura mas sempajang. Mabir salang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lo ko penga majene napa mas sempajang?" Lo si kesi sahabat. Pura ninangero lo si majene reo si pe mas sempajang. Pura mabir salang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rewa ko pe malo majene napa mas sempajang pemang." Katalu makolingero. Maka di sahabat ya Rasulullah pusana sading. Ya Rasulullah pusana. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, angka tu kecil-kecil mu mapute de nakanne wejenne de nagese wejenne. Makanya pakanjaki bi bateta majenne insyaallah tau makanja jenne na turi makanja ipinat dinna tau makanja ipinat dinna turi mecawa-cawa bir irita. Tapi tau de na makasi jenne na de nule menyemangi pinat dinna turi masusah pinat dinna. Ya ko turi masusah pinat dinna makanya merajing irita mecawa-cawa biru. Makana makan Nabi sallallahu alaihi wasallam narik ko macai pinat dinge loko malawe jenne mo jenne. Nalik ko melo ki me macai pa pinat dinge macai perasange agana Nabi sallallahu alaihi wasallam loko malawe jenne. Mage tenang. Itu ya. Ghaslur rijalaini ma'al ka'bain. Pekko ni ya. Kasih di persoalan. Pekko ni kong katau. Si wali ajena pure operasi. Ya kan? Toh? Gangkana ipakenangan agasane. Pure operasi ajena. Nah pakena agasan aja biasa pakenangi kan perbang ya kan perpekena perbang maka di dokter aja jolo mu pakene we ya kan biasa makor to biasa kami tak itu biasa saksikan peko ni ko makor melo ki majene angka galalang risesena agamata de gaga digala gala engkamana lalangi analingi agamata peko carana ko makoro Wadi moy majene nange ye limana ganna kome tapi ko narapi nange iya ajene ye parasie narapi ajene ye parasie na tayammum maniero tanyana we na pake ma angsane ma jeppe mene ko temboe na panatayammum ero ajene pure parasi ye ko engka anggota ajega atau limaga biasa parasi limae perbangi perane perbang maka iya nange majene ki tapi narapi nange limai nasaba engkau ko makara aja mugise mupakan we malak dai dan itu adalah darura maka wadingi matayamumi ya wadingi matayamum ya wadi matayamum ko darurat ko makoro madayamum pekol ko to mi majene digaga we pake majene kamatu pembahasan tayammum. Pembahasan tayammum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang keenam. Setelah tadi pertama ganange rukun ajene pertama niat. Yang kedua ebisewi rupae. Yang ketiga ebisewi sapurui limae. Yang keempat ebisewi ulue sebagian dari kepala. Yang kelima adalah ebisewi duae aje letu kaci-kaci. Yang keenam adalah tartib.
Tartib. Agak setartib. Tartib ala masa karena. Agak setartib. Matarate. Agak sematarate. Nomor sidi ipa nomor sidi. Nomor dua ipa nomor dua. Nomor telu ipa nomor telu. Peko ni kong kata ajena jolo na bisay. Pernah tu na bisay ajena napa limanna. Pernah tu na bisay limanna napa nambah rupana. Napa na sapuru luna. Batal di jenekna. De na sa jenekna. Magi na batal jenekna. Nasaba de natarate. De natarate. At-tartibu wajibun. Naya matarate waji'i. Naya matarate. Jadi pekayasa tartib. Pamulan na ipamulaiwi, kaduan na ipakaduaiwi, nomor telu na ipa nomor telu, nomor opa ipa nomor opa. Agana nia ebisei purata mania na tuma bisa rupata purata nangero na pero ibisei limae purmati bisei limae bisei ulue purmati bisei ulue napa bisei ajewe maka kumapakwe modele ne insyaallah ilolongangi barakakna wejeneta. Aga barakakna wejeneta setidak nangi nomor telu rampengangi. Nomor sidi sininna nangi erwatak kalewe. Nagi sewe jenne mancajitajangi riasrimun rina pengadau subhanahu wa ta'ala. Nomor dua yanaritu ipakenangangi perhiasan. Sininna landro aleta yang kena wejenne ipakenangangi perhiasan perhiasan ria serimun rina pengadau subhanahu wa ta'ala. Nomor telu sininna wee yang kemak dena pole riwatak kaleta mancajiwi papalolo dosa sininna tongke iri serimun rina pengadau subhanahu wa ta'ala. Makanya biar kamu aja namululuki biar kamu mak dena tadena. Kenapa? Karena air yang berjatuhan itu adalah dosa yang berguguran bagi hambanya. Maka nigi tahu mati nulu mak jenne maka insyaallah mapaccingi dosana dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nigi tahu mapacci dosana dari pengallahu subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya matenangi penak dinna. Nigi tahu matenna penak dinna. Insyaallah manyamakini nawe penak dinna. Nigi tahu manyamakini nawa penak dinna. Mak yakin dan percaya engkau itu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan riututunarina. Bukan hanya di dunia, tapi matu aku serimun rina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Gangkanan kamatu tari. Hambaku. Sahabatku. Wahai umatku. Rangi makadani gejeje. Kenapa engkau kenal saya? Ada ciri-cirimu. Magin engkau ciri-cirimu. Karena ada tanda-tanda dirimu. Apakah tanda-tanda itu? Bekas-bekas udu yang senantiasa membekas waktu kita waktu taturidino benyamanna. Ibu yena biasa koloki umrah atau haji biasa koloki haji angka tu tanda-tanda itarewi ko tali sapa angka umbul-umbul macelak gah makudara gah magai magampang ini sepembimbingi. Akhirnya mabela mopi pembimbing kene jamaah kir jamaah ustaz samker halir mana ka melolotan iri jami bolana sener maka ibu tendeki mela pusa ki matu aja telokutu maka dai masiri tu maka da pusa kana kada de me maji lo joka aja nala joka da sesuni jitu sapa ki di pigagar riwai kenapa tanda-tanda magina tanda-tanda maka itulah nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam malomo narupa makna magi engka tanda-tanda. Mudah-mudahan ini manangi jamaana Masjid Darus Sudur insyaallah kita akan memasang tanda-tanda dengan keberkahan udu barakakna wejenne eta yang kesimata ipan nenungang ipalongi-longi ijama suanni insyaallah akan menjadi keberkahan gangkana magampangi narupa ki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah ini manangi ilolongangi syafaatna Nabi sallallahu alaihi wasallam riasrimun rinna matu jamaah dimuliakan Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu. Insyaallah pasalanna syarak-syarakna nania rukun-rukunna jenee. Syarak-syarakna nania rukun-rukunna jenee. Dan insyaallah pertemuan berikutnya nanti ipat terus imatu sunnah-sunnahna rilalanna kedo-kedona jenne. Baik. Kamu baik. Tahu ni kapot tuh ya. Kamu Pak Uranina, Bapak ya? Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa asimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, berkahilah pertemuan kita pada malam hari ini. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam memahami agama-Mu. Ya Allah, Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, untuk menjalankan ibadah-ibadah-Mu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Allah, lindungilah kami dari bencana mara bahaya. Ya Allah, karena Engkau sebaik-baik pelindungan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.